Ada komis jenazah dari Arab Saudi lah. Aku raro. Aku ora ngerti, aku ora ngurusi Arab Saudi kok. Yo ora ngerti aku di Arab Saudi ono jenazah, di Taiwan yo oke jenazah. Tapi kan gak goleki aku. Yo pernah. Di Taiwan yo oke jenazah kae. Ora goleki aku keluargane yo ora melo-melo. Ada juga dari Kamboja orang melo-melo. Aku melo-melo kepo. Kuwi jenenge dikepoi. Ora diajak melo, geret-geret. Sing jenazah yang goleki aku, kok jenazah goleki aku. Keluargane jenazah sing goleki aku. Bukan aku sing goleki jenazah, kan yo ora lucu kowe iki. Kayak jenazahku sitok kayak jek urung iso mulih kok. Aku jenis jenazah satu itu loh. Jenazahku jek siji ke loh. Halo? Halo Miss, Iya, Mbak. ntar aku pakai ini dulu.